بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، وجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رحاب قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Muna-muna, itukbar na ito pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala in sa taud-taud pagsyukur. Karena yarin niya kita niyo tiyawfiqan harumin makapagtagna sin salsila atau kan silsila al-mubarak ha-unwan na title قصص الصحابة أو حياة الصحابة. السلسلة بإذن الله تعالى تمجنا دنس دومني إن تيتلني حياة الصحابة كوهي سن مع صحابة سن رسول صلى الله عليه وسلم. كرنا إن pagkissa ang buok siya amil, ang buok siya faktor na pula. Ihikabati sin pangatayan na tutu. Iban hikabulat sin mata na tutu. Iban mangdahi ka tutaniyo kumusugin iman makatali sin adlaw gana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kandin Allah subhanahu wa ta'ala na raakniya in jungjungan na ito Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ipakissa kaniya in kahalan sin mga manusya amu in aun pamintangan makat hakabuhi nila. Kaya sin mga qasas, sin mga kanabihan, kissa sin mga sahabat si Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ya Muhammad, suwi-suwi sila sin mga kakissa-kissahan amun aun pangadjian biya na sin kissa sin kanabihan atawakan uno na la'allahum yatafakkarun arakala makatali sila makapangannal sila sin amuin jimatuhan akaw. In kamaksuran sin pagkissa bukun hasupaya amuin masarap siya rungun atawakan aun mahapal takissa la sumagawa. In kamaksuran sin pagkissa ng sin Allah subhanahu wa ta'ala لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إن كأونا سمنا ككسة نسبت نمولون سن الله تعالى إبؤسيا سنتمنتغن همنا سلمان سيا أمو إن برأكل هاتنيا إن منهج سن إسلام هپag كسة أسوبايا كتاماكا پمنتغن بكون إن pagkissayni سن كيبانا لون نلا تضيع الوقت pag amo in lupasin waqt
karna long nila wayruun makamu paidda. Maguno pa kamulong niya magsabot sin kakissa-kissahan sin mga nakauna sin naubos na jiman. Focus na sadya kamulong niya rin doon ha, parakala. Sambil mag-iyanin kaybanan, limadha tabkuna ala al-laban al-maskub. Naita kamulong niya magtangis, hakatas amuin na asag na. Sumagawa inyadto, wayruun kasagunalan niya, karna in kissa, at tarikh, yu'idu nafsa, magbalik-balik sadya, bang jumatu, imbiya sin jimatu hanakauna, magbinday sab, in parakala, amu impiadjatu sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. In sa lingkat-lingkat, pagkissa, amu na in kissa, matao din mahasil takarayawan. Biya na sin mga kakissahan sin kanabiha, kissa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban damikyan kissa sin mga sahaba. Di kita niyo bifadlillahi ta'ala harumini, tumagna kita niyo haqasas, o hayat sin mga sahaba, kabuhi sin sahaba, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadluhum azim. In kalabbiyan nila landu in laggo. Kiyabuddihan nila kitani, sinsalagbo-lagbo buddi. Suway tari kalupahan, in amu in dayaw nila. Sanin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, siyabutin mga sahabat sin Rasul halong sin Quran, biyantong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, halong sin Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يوصل الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، محمد دأكسن الله سبحانه وتعالى. والذين معه إذن من مها مغد كنية أمن mga sahabat, ashidda'u 'alal kuffar, in kaaunan nila landu in bungsi nila mga kuffar, landu in dugal nila mga kuffar, sa bang sila magsila bariman, ruhama'u bainahum, bain ulungun maulung sila pagkahila bariman, bihadtun sifat nila lang sa Allah Ta'ala, tarahum, kakitaan mo sila, daran-daran sila simusujud, daran-daran sila nagruruku, si masambahayang Allah Ta'ala, karna in maksud nila, yabtaguna fadlan min Allah, mawaya sila dumauhat sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, simahum fi wujuhihim min athari sujud, kabakan mo, kakitaan mo rin doon hatuktok nila, in bakkas limpa sin pagsujud nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda mapatut katutan yung in magsalsila sin kahalan nila yun. Asupayan ummat Islam, asupaya in amu in labi awla na in baong bata bihaon, makahati sila, makaupi sila, di sila amu in makatudyo paruga in amu in piyanglangan sin agam Islami ban wayruun kapurudyanan niya. Na bihalin lagbo sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala kiyaridaan na sila katan. Allah ta'ala nagbayta lang sin Quran, nagrida na siya mga sahaba. Ang kanday mga manusya, amu in masi-masi naman, maigil, nang gura-gura pa mga sahabat sin Rasulullah, in sila yan agad-agad, bukun sila halikusan sin amu in agam Islam. Sabab Allah Ta'ala nagbayta, nagrida na siya. Sa kaliawn gumawa mga manusya bihaon, mamayta sin aun din mga sahabat sin Rasulullah, wala sila, makatudyo sila pa pinarka jahannam. Inyadto bisara makabuka Allah Ta'ala nagbayta halom sin Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Sabunnal tuud nagrida nin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga bariman amuin niyagad nagbay'a nagjanjiha Rasul sallallahu alaihi wasallam
magpatindog sin Islam, magpakimatay hangan sin agam Islam, wayroon kabugaan bang bukun Allah subhanahu wa ta'ala, nagbaya sila rinto hababa sin syajara, amuna in syajaratu ar-ridwan. Nagrida din Allah subhanahu wa ta'ala tayo. Na, ang ganda, nag-amay-amay ito din Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ayaw tuod ka mo mamudyo-mudyo, mamaba pa mga sahabat sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, karna do sarakula. Karna do sarakula. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbayta, لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أيوتود كم ممج ممبأ ممسرها بكم مرا يوم من صحابه. والله لو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم misan pinhangkata uring kanyo nagnafakas nagsarak kasi bulawan imtaud niya sin laggo sin buod Uhud bulawan ipagsarak kanya karna sin Allah Ta'ala bang hi-compare iban sin pagnafakas sin mga sahaba di pamakaat pinhangkawud bulawan pagsarak kanila haamuin mud hangkabihan da hangka tayak 5 sin sahaba bukas atawakan hulma pagsarak kanina. Hati niya in kalagbuan sin sahaba di ka kumpir pagsarak ka mo hangkarud bulawan iban sin pagsarak ka sin sahaba hangka tayak da biyan atawa hangka kamot da 5 pagsarak ka sin sahaba di pamakaatun hangkarud bulawan pagsarak ka kanda imot-imot po ayaw ko mga underestimate ayaw ko tud mang lagi-lagi hisi-usyo na bang man amuin kaya nga ng sahaba di makajari. Naam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nagbayta in sarayaw-rayaw manusya atawakan sarayaw-rayaw patahunan century amunan century sin Rasul iban sin amuin mga sahaba iban na sin mga tabi'in. Ang sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam hadithun sahih khayrun nasi o khayrul quruni قرني أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن سريورا يومان سيألون سي الرسول صلى الله عليه وسلم أتوكن سريورا يو فتهنا أمنا إن فتهنا أمنا سنجوني سلانين selected مانوسيا سلانين سريورا يومان ثم الذين يلونهم pag-uus nung sin Rasul amo in sumunod din kanila pag-uus ampay sabing sumunod din kanila amo yan yung sarayaw-rayaw maano siya, iwan sarayaw-rayaw patang. Amo rin sa mansin, mga sahaba, ridwanullahi alayhim, ajma'in. Na, ang kanda, in mamudyo-mudyo. Sahabat si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li'anatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. نثبت كيفنا الحديث وهو حديث صحيح بإذن الله نوصي الرسول صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين سيوسيو إن ممجو ممسرها مني فصحابتكم ترتن تتود لعنة نسيس الله تعالى إبن لعنة نسيس من ملائكة إبن ما فتت نسيا لعنة سنكتان ما نسي كلا سبيتري لمي أن اندلأته ممسرهن kita mamung kita ligaw ang mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. May simpaghinangon sing kaywanan mga tumpukan mano siya rindo amin liyawong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala nabutan na impangatud nila sin aun mata nila iban nabi suna impang dungog nila rit na sila makarungog sin aun da isa bamuin pangdungog nila yaon pintay nila biso sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alam sin Imam Ahmad rahimahullah ta'ala إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على الإسلام. من قولهم سن إمام أحمد ما كتا أسو
bisarahan niya mangi in mga sahabat sin Rasul, in yan sin Abu Bakr, nagkhiyanat in Umar, nagkhiyanat in katanian niya, fattahimhu ala al-Islam, tuhumahan tauyan, bang bukun munafiq at wakan kafir. Kabukan tauyan. Naunin hinamon kanilay, min marugal pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pa sahabat, لو سن إمام السرخسي رحمه الله تعالى كتاب لأصول السرخسي لو سن إمام السرخسي لو من طعن فمن طعن فيهم فهو ملحد يسيو إن أم إن تهمهن يمني إن صحابة الرسول إن تأويا ملحد أيثيس ويآغمني وإن آغمني ملحد إن تأويا ومن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام مرغ الإسلام ما بيان يبده من سهيس الإسلام إن تأوم إن تهمهن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم نكروبا تهمهن عائشة رضي الله عنها نكزنا والعياذ بالله إن تأويا ملحد لوس الإمام السرخسي منابذ للإسلام ودواؤه السيف إن أبت كنيايا قدام إن أبت كنيا قدام دلون سن إمام السرخسي رحمه الله إن لم يتب بان سياري مكتوبة الله سبحانه وتعالى بان سياري مكتوبة الله سبحانه وتعالى أم كان ده سوي كتنيو جماعة مسلمين أهل السنة والجماعة سوي كتنيو ملسك رسول الله ملسك كتنيو فقتان صحابة هويرؤون أم إن تنبيء إن كتان سلا كلا سهنت iban halom sila bigijantong ta iban yari sila taasin uta katan sawabin Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta nagbida na siya mga sahaba harumin insyaAllah subhanahu wa ta'ala suysuyan takam atawakan paglamit-lamitan na to kissa harumin insyaAllah ta'ala amunin kissa sinhambuk sahaba ingan niya hi Abdullah ابن حذافة السهمي إن ينسي صحابة يا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه إن صحابة دينها من صحابة جغندلا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فتتشي فمجئ هاته النتقتان ومشيوسين أمن إيا سن عمر رضي الله عنه المؤدب لو سن عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة وأنا أبدأ بذلك لو سن عمر هأسجني حق على كل مسلم فتت سبي انتيب مسلم سمي تقطق يا عبد الله بن حذافة فتت هتيب مسلم إن سويس يسميم تقطق سن عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك أكون إن تمجنأ لو سن عمر أم يسي من تقطق سن عبد الله بن حذافة رضي الله نعم إشين أسوكي إشين صحابتني بهائن سويبة تسيو من سنكتاء إن عبد الله بن حذافة هم بأقدى أورديناري مانسي كغاؤسا سن تاريخ إن لما بيرئني نسبط حذافة إن عبد الله بن حذافة سمغ ويرؤ بلرفت إن تاريخ دي مقلبي سهنجا مسبطني إن كسة سن عبد الله بن حذافة كرنا سن لقبؤني إبن سن لنكا إما نسيئني يا نجهر أنسي سن الله سبحانه وتعالى نعمة نراني نقبلها ربندوا سلطان سن دنيا حزمن لا نراني نقبلها رب إن دوا سلطان دوا كين سن دنيا هزمن سن رسول صلى الله عليه وسلم أمنا إن
Kisra, king sin hula force. Amunain Persian Empire, amunan Iran bihar. Ingan sin king nakauna rin doon, mga magnakura, impagtagin danglay niya Kisra. Iban, naranya raysab, nagbalharap. In king sin Rome, amuna in Qaisar. In katan sin magnakura hahula Rome, in pagdanglay kanya, Qaisar. Mga English, amuna in Caesar. Awe sin rendi ka tuwang mga magsultan, mga dato, ipagtag nila, danglay. King sin hula Habasha, Ethiopia, ipagtag kanila, An-Najashi. King sin hula Misr, ipagtag kanila, Fir'aun. King sin hula long tabihan, Iskandariya, ipagtag kanila Muqawqis. Bihaning katan, sultan hadunya aun, danglay nila. Jayid, aun, danglay nila. In king sin force, unin danglay niya, Kisra. In king sin Rome, amunain Qaisar at tawakan Caesar mga basa ang na. In usugi, in sahabat Abdullah bin Hudhafa, tiakdir sin Allah Ta'ala in makapagbalharap siya iban sin dua king sin amuin nagnanakura na kauna kakilahan hadunya amunan king sin Persian Empire iban sin Rome na sabbutunta in kissa niya hambu-kambu sabbutunta na in kissa niya hawakto sila nagbak iban sin king sin Kisra, king sin force, Kisra. Na, may ta sila nakapagbak, iban uno yung sabab, may ta siya natin. Hazaman, sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi sanati sadisa lilhijra. Tahun hikaunum. Dahin hakapaghijra sin Rasul, dahin hamakka pa Madina, after 6 years, in Rasul sallallahu alayhi wa sallam azama naghuna-huna siya at tawakan nakatali siya in magpara sulat pakatan king sin dunya da'wahan nila tahun hikaunum sin hijrah timindog in Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaitaan sila yutbaan sila sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam inagi kanila amma ba'd فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل نمشي الرسول متبع الرسول بيتأنسل سمناتو لناكو مباياكو مغفراء حنبوك دين كنيو التواسيو لغن دين كنيو مبايأتك مهبراء پمنغا ككين كينغن سين أعاجم بكون عرب كرنا دعوهن نمشي الرسول ayaw ka mo mag-discuss, ayaw magpaylo, magtudlo, sadya siya, yan siya, biasin hinang sin Banu Israel, pagtaat ka mo lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga piyarasin Rasul, unum sila, piyarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Abdullah ibn Hudhafa, pakain siya piyara, pafos, amunan Iraq. Hipara, kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sulat da'wa rin ha Rasulullah, madtukan Kisra nakurasin force na in muhimmay in mission ni ring ha mga sabugat-bugat mission sabab mapula madtukaw pahambuk hula wayrun ab-abun lumabay ka ring ha desert ampay magsud pa desert long sin mga nakauna in magtulak pa mga hula malayo sin hula sin force long sin nakauna adhahibu fiha mafqud warraji'u minha mawlud in tawa min madtu mafqud bilang na siya wayna asal na itong na sin tao wayna patay na mga tao magtulak lumaway ang mga desert bilangon na sin tao mafqud
Bang siya makabalik, laong sinta o maulud, di alalong niya piyag anak balik. Samsin, wala malay. Agusin sakatan mo, ura na. Agubus madto ko pahambok kula, di mo kay nga tanin tabi at yung mga tao yaon. Di mo kay nga tan bang diad dinimbasa nila. Di mo kay nga tan wayrun la siya, mo'y makatabang kay madto na sadyak. Pag-ubus critical paisab nagdara ko da'wa. Pasuron mo pa kami salamin ki. Pwede din gulit niya. Wayroon makasaban din gulit kami. Sa karna pagtaat sin sahaba ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dhabu al-maraq. In mapait kanila limimu. Karna sin pagtaat nila ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. فانطلق عبد الله بن حذافة ويرون nag-isar wan Abdullah bin Hudhafa nag-anggawta himinang singkabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambilin Abdullah bin Hudhafa kaya nimpanyap iban katas dihil kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampas siya nagtawakkal pa Allah minik haran na Abdullah ibn Hudhafa kita sin mga muslimin yadto na Abdullah ibn Hudhafa tarfa'uhu an-nijad wa tahuttuhu al-wihad ubus na siya pataas ubus na pababa ay bima'na sabab sinamuin aw waktu in lupa harap pataas kakitaan na isab sin mga sahaba pagload niya malawa na isab gusto maas na isab kakitaan na isab pagload malawa na isab sambil nalawa na sadyain na Abdullah ibn Hudhafa dahing hapangatun mga sahaba tunin Abdullah. Wayruun iban niya bangbukun Allah subhanahu wa ta'ala. Iban tawakkal niya, amring baon niya, tawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyanto, pagula sin Faris. Wala niya. Miyabot man siya si Mampay man na Abdullah ibn Hudhafa. فاستأذن بالدخول على ملكه. نمائد نسي sin mabaya siya sumud, paking dumamagbisara, aun amana. In mga hawashi, amuin pamikpik singking, iyan siya ayaw na kausumud, paking danyo na sadyadaha, dila na sadya marika, kung sulat mo yan, ako na yung magpasampay paking, karna in king sin Faris na kauna, dahil nga mga pangadatan nila, di kaw makajari sumuok, dumamagbisara kanila. Sabablong niya innapas singking innapas singking law niya naglalamu kay iban napas sintuhan induko singking law niya on duko tuhan din ang kandeng king bang siya magbisa rabi utangan sambi ako kuputi mayta sabablong niya suwarasin at niya tuhan lalagbo niya di ko makasukso paki amo na yung makajari sumuktod kan lamoy na mga rang sa biyo tangan dahad. Ilang tabihan sumunod paking makajari siya umalog pakingin layo niya biyahin. Nabiyan diin na bang mga slave way runtod kapato. Kumapang bang maun pa alupan singking pumarap dumamagbisara kumapang ka. Di makajari. Ito yung pangadatan niya. In Abdullah ibn Hudhafa kaunman kanya sin mga pamikpik singking, bodyguard singking, di siya mabay. Iban pag iyan niya, law niya, in ako, kaya pag amanatan ako sin Rasul, beitaan niya, kung nagpaibot-ibot ka kung Rasul, insulat ini, hipapatok barkutuod, palima singking, ako iban singking. Magdi. Malaw sin, mga pamikpik, yan tupaking lang sing mga pamikpik yaon king. Nalong niya di mabaya ka unisulat subay kuno siya magdihil maun kay musab kaya pag-amanatan. Nalong sing king pasuran yung mali. Simud na in Abdullah ibn Hudhafa mustamilan shamlatahu ar-raqiqa iban na sing pagbadyo niya min badyo araba min manipis yan shamla pagtago na min pagbuta mataas amo ang badyo sin Arab مرتديا عباءته الصفيقة
sarta si musulog abaya, amuin ma, kakitaan mo to, dahil na mo yung tao miskin. Pag-usin ihalok niya ang king, hataas sinaras niya, iwan sin amuin decoration niya, makabong na mata. Sa sumagawa, misang bihad timpama kay sina Abdullah ibn Hudhafa simud, lakinnahu kana ali al-hama. Lumabay siya timitindog, bang mga kato, chest out na kumahan. Tataadjaju bayna jawanihihi izzatul Islam. Biasa sin amo in proud da kumahan sin insiya Muslim. May siya yang do. Although mababaindahan sin badjo niya bukunda, maamo in simple na tuod, sa wayroon niya makasyan do kinuni. Sa tiyatali niya halom sin uniya, suway ako'y labi awla, amuin hitaas ko'y uko'y angkat ko'y uko karna ako rin iniiyan la ilaha illallah. Isilay ni katano yung Kristo. Simud naman. فما إن رآه كسرى مقبلا حتى أومى إلى أحد رجال. Pagsud sin Abdullah ibn Hudhafa, maun bang mga kato pa, room sin king, law sin Kisra, hapamikpik niya simignal ka, ano lang niya in, sulat. Sungman ka kung sin mga hawasi, yutong sin Hudhafa, Abdullah bin Hudhafa. Wala niya dihin. Ang pasyaimian amarani Rasulullah an adfa'ahu laka yadan biyad. Naraaka kulong niya sin Rasul, amanat, inhitunay ko, inhirihil ko kay mulong niya, limata sihu long niya imag ulit. Di makajari ka, amanat long niya ka, si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tud ka mo sin mga sahaba mang biyadinin inlanggo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anong sin pangatayan niya. Wayroong pagtalik. La ukhalifu amra Rasulillah. Di ko lang niya sulang ulinda ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan pa ako maunulong sin Abdullah bin Hudhafa. Alam mo sin pagkita sin king niya, timuha sin Abdullah bin Hudhafa lang ito. Sali. Karyan yung ka, pagkaryan. Sampil, kiyawa sin Kisra, dahil halima sin Abdullah bin Hudhafa, dihil sin Abdullah bin Hudhafa. Nah, doon man, halima sin king, sulat, in king, di may ngat magbasa. Timag si Hanbuk Arab, dahil hahira, amuin mga himuhula, masuk mong pahula nila, hahira, Iraq. Piyatag sin king, supaya magbasa sin sulat. Ipatranslate sin king kanya bang uring halom sin sulat yan. Nah, miyaw na nabukusog yaw na may at magbasa. Halom sin king kanya basa ka. Basa halom niya ka. Nabiyasa na kaya na sin usog yaw na may at mag-arab biyasa. Pagbasa, Bismillahirrahmanirrahim. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى. لو سنكين ونناتني سكيكو لو سن أسجر أنان سن الله تعالى تهن سن أموئن كتان بين ألون hapiapan dyan ini. Dain kan Muhammad daak sin Allah Ta'ala. Marikan Kisra nakura sin furs. Kasalamatan hamanga sila magad. Paamuin hidayat sin Allah Ta'ala. Pagdungog sin Kisra, sin kabtangan, aun dain doon nasabot Rasul iban sin Tuhan, daing long niya Tuhan Allah Ta'ala, magtuwi in Kisra shta'alat naul ghadabi fi satri. Magtuwi nagbukad ka din in kayo halom sin pangatayan ni duhal niya. Sarta ihmarra wajhu, namulahan magtuwi. In Kisra, wantafakat awdaju,
amo inlaw sin Arab news nga ginliog niya sindukan. In Arab bang sila mag-iyan tawa min mapuspo sindukan lang nga intafakat awdaju. Limag gulong nga in amo inliog. Diyo ka lang magtuwing Kisra. Iban pag-iyan niya. Kiyawa niya magtuwi in sulat ding halimas in nagbasa ang paniya kiyawa. فأخذه فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها أمبن يجيسي من يجيسي نيا أمبس يا إميان أيكتب لي بهذا وهو عبدي مكا توقع لوني مقبراسولة مريكاكو ما نسيأسين إيكون كسيا توقع سلوني مقبراسولة مريكاكو يانون نياكو پأغرون نياكو پهداية bakaron niya ko pa amin agaman niya sin ipon ko siya gisi mas parang na rin luwingkin dukal na mahit na rin nakahatin sin Abdullah ibn Hudhafa bangon ng bisa na rin doon namuong na dahil wala ning halaw ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه وسبياغو أن يئن عبد الله بن حذافة بغوا أن يلون rin Yawa rin Abdullah bin Hudhafa rin harum itlo mga kat. Sarta inhalom na hiluhakag nag-discuss na nagkatan. Na Abdullah bin Hudhafa. Yaon na rin doon di murong. Inyakay nga tanbang unin jina. Kita. Maray ilong na mapatay na ako diyo. Maray ilong niya. Kalas. Last na long niya diin na Abdullah bin Hudhafa. Sa amurin kaiyan niya long niya. La ubali fi ay ardin amin. Mayroon dalawang na problema ka kung saan ako mapatay. Hindi haun-haun ako lupa mapatay. In mahalga kaya tunay ko yung amanat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayroon. لكنه ما لبث أن قال والله ما أبالي على أي حال أكون وركب راحلته وانطلق وأسنى إميان أما كاتو wayroon na problema ka kung I don't care misan ako mapatay haun-haun wang man kaya tunay kun amanat sin Rasul ampas siya ampan niya kiyawa in sa sakatan niya kura ampas siya minig minwi balik pa Madina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam minig sila in kinya duralong sin bili namas pa na sin duwa namahit namilas sa kanlong sin basa falamma sakata an Kisra al-ghadab himundong man na nakakalma man yung Kisra, lang sin Kisra. Asuran niyo kung balik yung lagdasin namin. Sulat yan. Asuran niyo lang niya balik lang niya mali. Kulong niya daw magbisa. Pagkanto sin mga sundalo sin king, pagkita nila in Abdullah ibn Hudhafa ay yan ito namin. Nalong sin king, biskay ka mo, utlubuho fi tariq. Us-us ka mo madto apasan niyo, dahan niyo malika. Pag-apas sin mga sundalo sin Kisra, wala nila na iyarutan, nakauna na ina Abdullah ibn Hudhafa ta Madina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mayabot man na Abdullah ibn Hudhafa, kabalik na siya madto pa Rasul, yasmo na siya sin Rasul, din dalaw niya sulat. Law sin Abdullah ibn Hudhafa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, لو يا رسول الله فلما فقال قد مزق الرسالة إن هنا يلوم يا رسول الله جيسي إن يئن طيب يسا حتى أشبهت إن يندينها محمد كي محمد دأكسن الله تعالى ممكن إسراء ديو ولن جيسي لو سن رسوله amurin ka iyan sin Rasul mazzaqallahu mulka bangman laysa gisiun sin Allah Ta'ala in pagsultan niya kaigin pagsultan niya bangman siya atinya bangman siya mapatayra malawa ning pagsultan niya diwaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gisi niya lang ning katas ko bangman laysa gisiun sin Allah Ta'ala in pagsultan niya na Kisra amin diyo wala na force. Wala naman naiig hapikilan min. Di niya matayma mang may tabihan. Hambuok ipon hapamaham niya hapangatod niya ipon niya magparasulat bedto kaniya.
inhinang sintisa. Nagpara siya sulat madto pa assistant niya ng mga kato deputy. Masalin Yaman, hababaan sin amuin Faris na kauna. Aun dito, piyag amuin biyutang niya na kurain ngan hibadan. Ngan hibadan. Na. Nagparasulat madto Kisra, law niya kan badan, ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عنده. لمسن كسرى يا باذان أيك لونيا إن mga usog malaggo makulasog garandilan din nga hula Yaman pakadto along niya pahula Hijaz pahula sin mga Arab palaga ka kulong ni Muhammad paraha marika ku pahula Faris buhi na kaatawakan patdahan order ding ha White House hiparakan bada na limag na imbada duang kataw dua usog pinihi niya na isa usog duman nakalag na siya raw usog diyaak niya nakadto kamulong niya pahula Hijaz amunin hula si Rasulullah munin Saudi Arabia kadto kamumadto lagan yukaku hi Muhammad pagtago na mo inagguwal nabi dahan yu madto panakura tahi Kisra buhi na kaatawakan patay us na induang katao yung mindakula yung mga wrestler lang يغذان السير حتى بلغ الطائف us na karwa pag-abot man to pahula Arab miabot man sila pa Taif Saudi Taif فوجد رجالا تجارا aun piaglanggal nila mga businessmen usog din nga Quraysh nangasuwin dua usog yan kakilahan nyo long na Muhammad nalong sin mga Quraysh yan na ilahan na mulong niya may tagtulong long na naraka kulong niya Kisra ipahuyod long na Muhammad dahon magtulong niya sa bar na aun busan niya nabitaan na siya magtuy sin mga Quraysh long sin mga Quraysh kadto kamulong na tudyo pa Madina yadto siya long niya Madina gaytaan na bang ni Madina yung katahan pagdung sindua usog yaon nag-us-us pa Madina diretso pa Madina usog yaon indua usog yaon ampay mga Quraysh yaon nagbalik madto pa Makkah kiyukukan ang toy sila nag-celebrate bang mga kato yung pagyan nila ang mga nakura sin Quraysh ayaw na kamulong niya masusakan Muhammad ayaw na pao mahanggaw wayron na long ni Muhammad hikisra na long ni na narani nagkano at ito na long niya piarahan sundalo dahon buyron long ni pakuan ayaw na pao masusa may nasaan ingkuntaran nyo yan way na subhanallah panal nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuhin na dimiretso na dua usugad pag-abot nila pa Madina, piaglanggan nila na to din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naglingkod na. Magtuloy nila na dihil pa Rasulullah, insulat din kan badan. Salong sindo usugyan. Kaulaw ni Muhammad, sin Rasul na. Sulat lang niya din kan badan. Basa. Pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halong sin sulat lang sin إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك لو سندوا أسوك يأو سمنا تدلون إن كين سنكتان كين هي كسرى نجبرالون يسولت مدت پنقرأنا مهباذان هبابكا قولون يا مدت داهن كمدت با فارس نياري kami long sindua yaw yari kami long niya kami piarap dahon na mukolong bang kaulong niya di dama kaya kasakitan akan dasar. Amin dua wrestler yung umas piaraman. Kita nyo yun
Pil ni ongka, mga ungas na kula ito. Biyad tutulin handa. Alam si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam si Rasul kanila. Yuyu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pasilaiyan, irji'a ila rihalikum al-yawm fa'tiyani ghadan. Balik na kamulong ni madto ka. Kaya utangan nyo, balik man kamo kinso. Balik man kamo kinso. Na. Minig din doon. Stalaw niya kinso, pag-isunan ta. Kinso, mayon ako, mamungli ka. Radnat. Ilaw siya nasukad to. Pag kinso man, yan na yung doon. Mimbembol roko. Miyaw na para sallallahu alaihi wasallam. Nalaw siya doon yung biyad din. Nakad na ka, tawag ko kabisahan. Good. Na. Alam si Rasul sallallahu alaihi wasallam. لن تلقيا كسرى بعد اليوم. Doon ka mo lang si Rasul. O hindi ka bukan. Alam si Duan Rasul. Alam si Rasul. Uwi na kamadto pahula niyo. Wayroon na hikisra. Piyatay na sin Allah ta'ala. Piyatay na lang si Rasul. Uwi na kamadto. Sabab lang sin Rasul, sallata alayhi ibnahu Shiraway. Piyatay siya sin anak niya Shiraway. Ang Rasul, wahi rin Allah Ta'ala. Di niya kakilahan yung mga anak Shiraway sa Allah Ta'ala nagbayta. Uwi na kamumadtulaw niya, hikisra piyatay na sin Allah Ta'ala, inhinang sin Allah Ta'ala sabab, piyamatay ka niya Shiraway anak. Tunang. Abulan biha ini dumini, sindum biha ini, habulan biha ini, law si Rasul, piyatay siya. Ang pinakauna yan. Mayroon mga text magdato, layo sin hula Faris, sin Saudi Arabia. Biulan na ng pamagdatungin, suy-suy. Si Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kaingatan niya magtuwi, daytaan niya magtuwi, dua usog, yaon main kanin dua usog, yaon ding hayaman, miyaw harap maun, nagparapasulat kanila hikisra. Anong sin dua usog yaon? فحدق في وجه النبي يا تدني الرسول صلى الله عليه وسلم من أتد مأوه نعم يا تدني أشنك يبلع وقال أتدري ما تقول كي نتنمو لون يمون بالسلام ين ملكان لون ينمون لغو لون ين نغلاب لا وريمو كي نتن لون يمون بالسلام نعم أنكتب بذلك لباذان أمسي الرسول صلى الله عليه وسلم من أسوق يو أنو لون يمبئتو para kami sulat long niya kan badan. Alam si Rasul na para ini sulat ibadah. Baita ini di Muhammad nagbaita miyatay na Kisra. Iban baita ibadan yan. Min Quran. Baita in yusila. Inna dini sayablughu ma wasala ilayhi mulku Kisra. In agama kuini agama Islam abutan niya in piyagmilikan Kisra. Abutan niya bulakfos. Masud sin agama Islam. Bidnillah subhanahu wa ta'ala. Nah, iwan baita isya ya kamukara baita inyo hibadan. In aslamt, a'taytuka ma tahta yaday. Bangkaw maasumud pa agam Islam, hirihil ko kayo min pag amuin Yaman, hula Yaman yan. Wa mallaktuka ala qawmik, iwan papagmilikan takaw, dihilan takaw kapatut, magnakura kaw. Imuha nindwa usugyo. May nga Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-us-us medto pa yan nagbalik. Medto sila nag-report kan badan. Beitaan nila. Amot nila medto. Beitaan nila yung badan sin beitahin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin miyatay nahi Kisra. Yung badan mayroon na siya panghati. Medin nung nakamatay sin baagura ko pirarahan sila. Pag-uslaw niya, mo siya nakakabar sinin layo yan. Nalaw sinbadan, bang siya bunnal, bang bunnal, imbis sa nangyatay na Kisra, magad ko kanya. Rasul siya bunnal. Sabang di, ima'na niya, Muhammad hambuk na yung mga putingan. Hambuk na yung mga putingan. Na, wayroon dalim kayo. Sinamoy pagbis sa rayad to. Puas pila adlaw lima bay, yan na lima tong insulat.
Deng ha Kisra, deng ha amuin deng hula Faris, aw nasulat dimatong pag-ukab Sinbadan bang deng kansiyo, biyutang didto min Shiraway, min Kisra Shiraway, Malik al-Faris. Pag-ukab na yung sulat, biyutang deng kan Shiraway, Sultan na sin hula Faris. Natin nasyanin na kapag nato. Ang paniyabiyta ang didto, لو أما بعد إما هو لن يا باذان نوك فقد قتلت كسرى بياتي كلون هي أماكو شو نمسرة الشيروي بيونو كلون هي أماكو حنكنكو سيا بيونو سبب سن pag-defense ko, yung pag-revenge ko, kaum ko, sabab piyagbuno niya in mga kalawlasian, iban sin mga kaum na mo dahil di ang kandalong niya, amo impiyatay kuray sa siya. Nalong sin Shiraway, bang kaulong niya abutan sin sulat tuwini, pagtaat kaw kako sin Shiraway na inba gusultan. Siya niya pakayusulat. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal na nakaya. Fama in qara'a badan. Pagbasa naman sin badan, naubusman siya amo in namasa, farahu janiban, kaya sa bulak niya, ina mo insulat piyarasin badan, ampas siya imyan, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasul. Magtuy siya nagsahadat on the spot ng simbasa, karna namunali siya magtuy si Muhammad Rasul sinallah subhanahu wa ta'ala, sa wayroon makaingat siya suy-suyad, to kaya unahan niya pahibadan, bang bukul aun to nagbayta kaniya, wahyi rin nataas, amoy basta. Amwad to in, kissa sin Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu an, iban sin kapag balharap nila iban sin king sin amo in force amo na in Kisra. Arapon in kissa nisa iban sin king sin Ar-Rum. Isu niyan sin king sin Rum Kaisar. In Kisra king sin Furs, in Rome, Kaisar, Caesar. In Kisra isang kapag bath nila, atau kan kapag balharap nila iban sin King Kaisar, malingkat in jimat. Hazaman sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Nagpara in Umar radiyallahu anhu, hatahun hikasiyam puasin paghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpara in Umar radiyallahu an sundalu madtu pahula ru karna mamuno pahula sin ru. Nagpara in Umar radiyallahu an sundal dahing mga sundalu piyaran niya hisiyo ni Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu na ni Kaisar amin natwa sin Rum. قد تناهت إليه أخبار المسلمين. Asal siya aun panghati. Asal niya kaingatan insuy-suy ha mga muslimin, in muslimin bang sila magbuno, wayroon amo in walang sinasantulong simbasa. Usog pipisan in mga muslimin. Di may ngat magdakan. Puno din halong sin daghal. Di maragpakin tikod-tikod sinsiki palupa ng simbasa. Ay bima'na bang sila aun buno nila di may ngating muslimin magpawi ng pagbuno. Asal yan kay ngatan sin amuin Kaisar. Wayroon pa miya mabutin mga muslimin pahularo biyabay taan ni mga sundalo niya. In agisin Kaisar ang mga sundalo niya bang kamulong niya makasaggaw muslim dahil nga sahabat ni Muhammad pangayuon ko kanyo ibut ayaw niyo pataya biharan niyo mabaya ko siya long ni asungon bang mayta sila lang di isong nila mayta nakalan di isong nila kihandak sin Allah subhanahu wa ta'ala darat ma'rakatun bayna al-fariqain ma'raka darus lang si ma'raka jimatuha antara nila ma'raka buno wayroon amuin
bakas jimaja. Hatarikh iwan wala na kaisaran. Magbalik ba simbuno. Sinamuin force atau akan Rome iban sin mga Muslim. Na. Dahil doon man, شاء الله أن يقع عبد الله ابن حذافة أسيرا في أيديهم. يقدر سن الله تعالى إن عبد الله ابن حذافة نسجوا سيا نبي هجسيا سن mga sundalo sin Rome. نسجوا دون مان عبد الله ابن حذافة نسجوا بهدنا ديانة تود sila maun pa king. Biasin request sin king, mabaya niya asumun bang mayta, amuin bihad tuwing iman nila, inhugot nila bang sila magbuk. Doon man sila haunan sin king, yan si mga muslimin, iatod na sila sin king, ang bukang doon. Ang pa sila iyan sin king, iyan ni Abdullah ibn Hudhafa, inni a'ridu laka amra, aw i-offer ko kayo. Ngunit arisin, king, inni a'ridu laka amra. Aun long niya hi-offer ko kayo. Long sin, Abdullah ibn Hudhafa, wa ma'ahu, uno yadto long. Long sin, king, i-offer ko kayo mo long niya ang tatanasa. Sud na kaulong niya paagama, pag nasarani na. Sud na ka pa-Kristyan. Bang mo yan hinangon, خليت سبيلك وأكرمت مثواه. Bang mo hinangon, paprihon tanakaw, palimayahon tanakaw, iban hulmatun tapakaw. Paasawahon takaw, dilan takaw sin. Sudsadya kaw paagama, nasarani. Amurad tuin, offer ka. Halawang sin, Abdullah ibn Hudhafa, yu. Iman pagyan niya, hayhat. May yung mga kato. Mahalayo, di jumatin niya imintiyahan. Di ito jumat. Na. Imagine siya sa kalong niya. Di yan tulong niya jumat. Hayha. Innal mawta la ahabbu ilayya alfa marra mimma tad'una ni ilayya. Piun ko pa mapatay ako, makahangi mo rin sin pangayumin ka. Magaan pa lang yung mapatay ako, makahangi mo rin sin papag amuin na sarani mo. Na. Walang sinki kaysa. Inni araka rajulan jahla. Alam niya, tigas ka wa. Alam niya, mapahon ko. Pwede na lang. Ang offer ko kayo mo ikaw. Bang mutay maun, pasawhon ta ko sin pagsultan. Kung hinaki ka niya, bas? Pasawhon ta ko. فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري. Pasawhon ta ko lang sin pagsultan. Hinangon ta ko, taurak ko na din diha ka, bang mutay ma, amoy magnasarani ka. Bang dumog sin Abdullah ibn Hudhafa. فتبسم الأسير المكبل بقيوده. يوم سجئ عبد الله رضي الله عنه من كان يأنسي أمؤن yupusasan bang makato nabibilang na yupusasan yung sadya ang pag-iyan. Wallah, law a'taytani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakathu al-arab ala an arji'a an dini Muhammadin tarfata 'ayn ma fa'al. Sapahan kulong na yakin. Bang mulong na hirihil ka ku inkatan pangalta. Iban sim pangalta sin Arab kata. Pangayoon mo sadya ka, kung magmurtad ako, 1 minute, 1 second magmurtad, magbinda ako, paagam ako, di ko ralaw na tayo maun-offer mo. Rin mo na ka, kung alta mo kataan, alta sindun niya kataan. Kapag murtad mo sadya, 1 second, mustahil. Di kwento mahinang lang siya. Abdullah ibn Hudhafa. Alam mo siya, king, banglong niya, ikaw mabay, ilan aktor. Kalas. Patayon ta na kulong. Nalong si Abdullah ibn Hudhafa, anta wa ma turid. Hinangan nalong. Hinangan ng kamayan. The best na salong ng patayon mo, amunan long nin, iaangat, amunan yan long nin, iaangot-angot kuin masahida ko, fi sabi, hinangan nalong. Thumma umira, fasol.
Nagdaak magtuin ko maing-ingking. Taas. Ang mga kato taas ka. Pasara. Pag-uustakan nyo lang ng mga kanas, amoy mga hunter, mga sniper, matud, makalian. Yan na magtuin Abdullah ibn Hudhafa. Siyangat na siya pataas ng kahoy. Sarta dahin doon ng mga hunter, yung mga matudyo katan, sniper sing king, ang pasilaiyan sing king. Tudjuhan nyo lang niya. Patudjuhan nyo lang niya, pakid niya sadya. Ayaw niya tudjuhan baran niya. Hakid-kid sadya sin baran niya. Atin niya maksud buka kung sadya. Ayaw niya patay. Kita unta bang biyan din rin tukas niya. Dan doon man, فرموه فقال أرموه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. Piana naman, managnaan pa na, masuk pa uni. Tayo nga sadya, tayo. Mga ito mga tiyo sadya na kawiyan, kudda na. Sa matudyo mga amoy nagpa na, kid pa kid. Nagpakpakidan, tukad po na siya sing kibed di. Sumud na ko magnasaran. Yung sinabi mo, alam niya, di bukon lang ni matudyo mga kaya, patudyo naman. Alam sing tudjuhan nyo nung narig sisikin. Yun, dyan na isang kata. So, pasikila, lapat yung sikik kata. Saway kyud na. Ito na isiliking. Biyad din lang niya. Hanggaw na kaw, sumud na kaw lang niya. Alam niya, wayo. May saan lang yung mga bihan upper mo. Di saan lang may kahalin si iman ng Allah. Alam singking. Alam niya matuwas to ng sahabat ni Muhammad. Bababano na. Lakas. Law singking ka, kamumad tulong niya. Sa una mo'y pag-aadyanan tiyula itong dakula. Kaha dakula. Awa dakula. Ang panyulaw niya hipo asin, hipo inyusin, zay, lana. Pabukad ka rin yung niya, sandila mo'y mitum niya lana sing pasok. Ayaw, nagdara mo. Kawa dakula. Kaya suliab ning kayo. Ang pabiyutangan lana, mitom ng lana sinamuin pasok. Lang singking, dahil niyo ako dua Muslim, ana iban niya. Dilan kalong na sampul arakala mo. Kiyawaan na ruwa malam na Muslim. Naing mga bihan. Na. Faamara bi ahadihima an yulqa fiha faul. Ang papiyat buin hangkataw. Paghulog naman sinhangkataw, magtuy na amuin na migid-pigid, wayron unod na kapin, bukog na kuma. فإذا لحمه يتفتت فوإذا عظامه تبدو عالية luto magtuy. Anong singkin kan Abdullah bin Hudhafa gadi? Mabaya ko mabaya ko. Bangkaw di da mabaya pag nasarani na ko. Law sin Abdullah bisan long na ikatangkong siniman. Natin yung mata. Kiyawa na isang sinambok singkin ng buhok. Ay ka. Sampol na isang buhok. Ang nalmo mo yung ingka mo, kaya mo kung matutod, liyarok na isang ginambo. Pagdagpak, uy, choks to. Nangapang-kapang ako. Patay. Na, long singking. Pagluhulog sinambok, usugyaw. Paglingi singking ka na Abdullah ibn Hudhafa. Tangi sin Abdullah ibn Hudhafa. Timangis. Nalong singking, miyabot na long, niwag na. Huwa na sa ulong, kita niya na. Ang biyad din yung magkasunod. Yung magkalutuhaan mo inlana. Hiyanggaw na long, pakariyan yun. Along singking, biyad din, timangis na ka. Sumud na ko pa nasaraniya. Along singking, long sin Abdullah.
Anong singking may takaw timangis mang kuri na ito eh. Unin hangkan may takaw timangis. Alam niya kau hi. Dumog ka ulong niya unin sabab sin lupa ito. In sabab long niya hangkan na po timangis. In usog ka ina mo intilak mo upakay. Ang mga kato, bagay-bagay ko iban ko mag-ibadat, iban ko siya maglumba, mag-ibadat. Rival ko siya mag-ibadat. Baka kung magsambayang tahadjud, magtahadjud isab siya, naglulumba-lumba kami long na mag-ibadat. Ang magtundot ilmo long niya, mag-unahan sadya kami long niya, bihaning kaunan naman, sinusog yaw. Sa kalilong niya, pagtilak, bumukan niya, madto pa, lana, amuin niyo mukad-kad yaon, timang isa kulong niya, karuna, kaya unahan niya na ako simul palaw sa sulo. Amuad tulong niya bang, may talong niya, limuhain mata. Piauna mo siya long niya, pasuluha ng singka. Bang sadjalong niya, piauna mo ako. Piasud mo ako, madto pala na, mapasuyaon landuin ko yan. Pagsukur pa ako kay mulong sin Abdullah dito ka. Sa piauna mo siya long niya, diaog niya, kung napauna siya sunod, palaw sa sulo. Pagdungog singki, nakatukkuin ki, iwan pag-iyan niya, wayroon mahinang hataw bihan. Yan di, unulaw ng piyasudi Muhammad, papangatay si mga tao. Mustahil matangko, iwan mustahil majugjugin iman si mga tao. Ayun man long sin kinyaw. Hal laka an tuqabbila ra'si wa ukhalliya. Bihay na long sin kinyaw. Siyuma na sa dyan tuk-tuk ko, kalimayan mo. Law sin Abdullah, biya kulong niya simyum sin tuk-tuk mo sa hingga kami katan, bihag muslimin, kalimayan mo. Maharap ikaw. Nalong singking, an jami'i asawar muslim. Khalas. Katan, kamubang musyumun sa dyan tuk-tuk ko'y, magpatibaba na kaw-kako, kapray mo. Nanalik talin Abdullah ibn Hudhafah. Siyumun kulong niya in najis yaw. Sa along niya makalimay sabing mga panaiman ko. Sari na lang na hikarayaw, siyum sin Abdullah ibn Hudhafah, in tuk-tuk sin king, ang Qaisar, pialimaya sin Qaisar in katan, bihag muslimin, sambil nakawalik sila pa Madina, pag-ingat sin Umar radiyallahu an, bihag pinhinang niya, nasave mga muslimin katan, pasalan sin Abdullah ibn Hudhafah, imyan siya, haqqun, على كل مسلم أن يقبل رأس حذافة patutlong niya simyo min tiap-tiap muslim tuktok ya Abdullah ibn Hudhafah sabab sinahinang niya wa ana abda'u bidhalik ako lalong ni muna simyo sin tuktok niya ang pasyasiyum sin Umar radiyallahu anhu yung kisa ya Abdullah ibn Hudhafah maka terpangadjian mang biyad din hukot sin iman iwan biyad din pagdani lah agama nila di nila i-sacrifice in agama adunya amuin tiyo karena landuin halasin agama halong sin pangatayan nila insyaallah subhanahu wa ta'ala kapag balikan man kissa sin mga sahaba biidnillah in kana lil umri baqiya mang awpa pangumulan himuskatu sin Allah ta'ala mawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.